Karbi Anglong Meghalaya aduya hoya puthak Jaka Sasong Pen District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemalong Phirang ke amai kipha KMSS Asongja po akhil kogoi hamren rong sopi nang kahumri Sapapanya long SABYF football tournament ke patu keceng. Kardom, Karbi prime time long pen regionality mupi non tang ton pen arjuik tha. Jaka Sasong pen wosik ni pai cleaner cap ani district press club of Karbi Anglong Sai Hemalong kirmi adum khat khasla along police atum ke ton kelang abohamate BOP ki kim kerang tang ahem ka chipri nang la baputhak Phirang ke amai ke padu pona beta kat news sa Hemalong beta nang pale Kidam tang wosik ni pai crazy ani kirmia dung khat khasla long police atum border outpost ki kim kerang patang det pen aphi wosik ni pai krip player ni Meghalaya sorwang pen kipachi ruithu nanglap aputhang chakka sa hin pen Phirang ke atum ang no puthot aduya hoi pangthek paminangji Karbi atum bangalong le endam de mithang along le along sido chomang pen jain tia khai atum nangkachi jok dun ke chokche aduya hoi alam ke lam kimi gali Karbi Anglong autonomous council atum take pangkre ke chokche along le avete council ta avete ji tasi prabjin pen state government atum bangso puthak kaching ki sedak ji apan chaka ayin pen council atum apan kachuningri Meghalaya duya hoi long khasla long ahom police atum border outpost kimnam lo sita tarik krisi Arni kimlo tarik trip ki bang Meghalaya sor bang takuma sia ko chiti daglo chiti lut matwang diwe la sor bang chokchi yongsi me Karbi Anglong arlosi kimna ko lage Meghalaya sor sita la bang ke lage chokchi lage unconstitutional la pendak Karbi Anglong arlula omar lo langalong nanga che jok na son simande Karbi atum ke okuma bang long le aju dam de la si methanga long le aju sidu methanga du ya yang long sidu la si la cuma atum sita me janji atum sita me gul hal tum hala pupen la son nanga che jok na bang ke lage jok chi la pen ke adu ya hoy lam ke lam kimi kali la ke arni include pen alam lo la si Karbi Anglong autonomous council atum sita me la bang so lam bang pangkri be bang jok che ati along le le ave te council la be la si prabjin pen la bang so lam state government la long alam le pe le la pen prabjin pen ke claim me son an claim nahi Karbi Anglong adu ya hoy che pang te pe me pen la 10,434 square kilometer along le che rai ge bang pan ke claim nahi apor pen apor non malong sita me student organization youth organization tum la bang so alam Meghalaya pen ar hoy long alam chat kali Nogong inter district la Nogong Golaghat pen no hojai pen la bang so hoy alam ta peklang bomlo apor pen apor lapun Nagaland na hoy long sita me dambom lo la so pen Facebook na pen ke social media along sita me dambom lo sita ili tum autonomous council atum la bang so alam bang lam marik tinte de rason si theglong aso tinte de rason ke theglong bom pen aso ka pangkri be pen ajok sila pen ni kan troksi krep nang plan ya hudang ka Karbi Anglong adu ya hoya lam ma me de de lo la si non la kedoba ma council atum bang la bang so lama bang ala Assam la sor district ke seng abot isi boundary notification ki pidu hala sor notification ki pia tengal pen la sor duya hoy che pang tek pen kenang sor along along chong som dam pen la sor duya hoy ka petiri long pan se yoy juni Assam angkang nong ke thang plup krisak mukti sangram samiti asongja pomate RTI activist akhir gogoi wosik ni phai cleaner cap ani men hamren arong sopia long nangka humria berta Phirang ke hundor kropen berta nang pale KMSS asongja po akhil gogoi men hamren ke wang aberta long si Phirang ke pen kahumri dunahut ke thek dun long ateng ke alang ni forest department along si kahumri dam alang ni forest department along nang kahumri alam the Phirang ke pen karjo ahut gogoi pen kaning je atengke West Karbi Anglong along prek je ka theng pi theng prang do lasila hai nang kelang je phamchi ke wang pusi than alang ni forest sai ki atum pen chilang king si along ka humri dam pado akhir gogoi inut anong ka chitang group abang pu hamren forest department along wangsi along ka humri ke pado dam ke theng pi theng prang nang kelang pen ang pata
kopinia sai dolang tahai puta hamren rong sopia long ki ong dung cherok tok aratum pening jerinti isi kamang humimi alam abang ki akhir gogoi DFO hamren abuha nang kelepen DFO a quarter along kai pen ingkir ki aget tala pen ingkir hetsi sai ki hatum pen hemar luka chingki hamren জিলাখন আসলতে মই ভাবোঁ যে গোটেই অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এটা ভঁৰালৰ নিচিনা মানে বহুতে হয়তো চিনি নাপাব পাৰে কিন্তু গোটেই পৃথিৱীৰ বুটানিষ্টসকলৰ কাৰণে আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এজন চিনাকি মানুহত পৰিণত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কিতাপ লিখি উলিয়াইছে হামৰেনৰ এই ফৰেষ্ট অফিচত যিটো ৰূপহী থেকেৰাৰ পুলি আছে এই পুলিটো আমাৰ তাত বেলেগ ধৰণৰ হয় ফ্ৰুইটটো প্ৰায় একে ধৰণৰ কিন্তু আমাৰ তাত ৰূপহী থেকেৰাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চেহেৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মই কি ক'ম এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্য হেল্থ এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট ভাল আৰু ফ্ৰুইটো বহুত বেছিকৈ লাগে গতিকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ ইয়াত হৈছে নতুন নতুন ধৰণৰ কাম ইয়াত হৈছে সেই আটাইবিলাক চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যতীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভোগেশ্বৰ তেৰণ ককাইদেউ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে আমাক এই গোটেই অভিযানটোত বস্তুখিনি দেখুৱাত চিনাকি কৰি দিয়াত সহায় কৰিলে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ Karidang Bhupen Chandra Terang Poke Pratroksi Angdeng Amahang Githek Anialong Pacheton Dunsi Kothar Guri Karbi Hemtu Naklamalong HSLC Sadlang Kiunatumapan Karcho Amai Kapado Pona Birta Nangle 17 number Socheng Thenda Constituency ke Parlo Kothar Guri Karbi Hemtu Naklamalong Wosik Nipai Kriner Kep Ani Karidang Bhupen Chandra Terang Poke Pratroksi Angdeng Amahang Githek Anialong Pacheton Dunsi Socheng Thenda Constituency Kothar Guri Karbi Hemtu Naklamalong HSLC Sadlang Kiunatumapan Karchola pen kirap kipi pajirpon Socheng Thenda Constituency HSLC Sadlang Kiunatumapan Karchola pen kirap ki pajirpon amailong Karbianglong Autonomous Council M Kachirong pipi pensi mai charipon Kilung ke kan Anton pen pusatame alang tum chiniero lasi inunut also alai babang ke teacher tum chini lasi itu abang ke emethang hen pusatame itu emethang hen ke pan ciporhai he ciporhai masih homoy tawe ciporhai masih tekhe la soposi anak tum teacher tum bangke anak tum Anton pe inunut also alai anak tum si chini Mayalong Alhuyaman pen Karbianglong Autonomous Council M Jagat Singh Ingti SCS retired Protima Borman la pen BJP asong along kachirab dun atum chetong dun Infrastructure high school hand kawe pen chenglok ama store kawian Infrastructure ghor building boundary wall kora arambho kori ben deck suki table kora arambho kori ei shikhok numbers teachers nothoka joto Karbianglong gane আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা জি সেটালে কেচে সিকে শিক্ষা দনাংলাং তাসি দনাতুম ইলিতুম কি পাপি বম আso homosti government tum ta klempong government tum ta ha class 1 to class 10 nang ke joy pensi uniform nang pidun books nang pidun di lahay nang awar sai nang pidun bom lu setame ilitum la so poro hojong se awar sai to de thip lo tangte ko son ma bakrang ko Bang Somai Long Bang Pharu Isira Bang Phokep HSLC Sadlang Kiunatumapan Karcho Pon Padula Pen Karcho Jai Mek Mesen Pen Pachun Pon Trokke Paner Kep Angdeng Karbianglong Autonomous Council Amahang Githek Ani Nangte Bok Bomsi Dongkamukam Lightning Sport Club Ahin Penta Dongkamukam Rongsopi Khorsing Bay Memorial Park along Wosik Nipai Kriner Kep Ani Kapang Terasai Kapadu Pona Birta Pherangke Kelvin Terang Pen Birta Nang Pale Trokke Praner Kep Angdeng Karbianglong Autonomous Council Amahang Githek Ani Dongkamukam Rongsopi along Katalon along Pacheton Dunsi Dongkamukam Lightning Sport Club Ahin Penta Alil Alon Kipi Dunji Aphan Khorsing Bay Memorial Park along Kapang Tirasai Padu Ponpusi Dongkamukam Lightning Club along Klempang Phu Mongor Sing Ronghang Pen Birta Pachini Non malom so poraphan Birta Mointon pa iksena Come live, come and test drive Nissan New Stereo India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors
authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hybergaon, Nagaon 78200 Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pipothat birtalong wangtulo. West Karbi Anglong Chinthong MSC Constituency ki parlo angkang bostig ni phai Krit Roxiani PMAYG ahem kangpu pona birta phirang kepen birta nang pale.
Karbi ang Autonomous Council Improdip Rong Pikapin Khat Ateng Pen Chinthong MSC Constituency Angkang Murinto Long PNRD Sai Kampen Kikim Kirang Pontang PMAYG Ahem Hum Trok Lapen Rong Kersit Ihum VDC Chairman Korsing Sena Lapen BJP Chinthong Mondra Maipu Joy Sing Bong Rumatumpen Kang Pupon Ajay Mek Along Pinang Am Chinthong Constituency BJP Claim Bang Pubang Yatumta Chitong Dun Nihang Karbi Baptist Youth Association Department atum kapin khat ateng pen sapapani Area Baptist Youth Fellowship atum pen patirpi ponsi kecheng sia pharman wo signify crit roxiani sapapani pathua klam along ani tilihini rachitim apor pen kapathu kapang chengpon abeta anon terang pen birta nang pale SABYF amai pu tribune rong parpen chipahim phupon amaya long chun bang on kro pen chetong dun alhia tumaphan kapachini apor enlo alhia man pen NKBAYD amai pu opet killing dun mai pu gelili rong pi SABYF amai pu aron teron than pare dun atum tharson katha lapen anon terang atum chetong dun kecheng sia ni kapathu pon lake Lakhijan Baptist Church Pensang Tilangso Baptist Church atum angbongsi pathu ponlo kapathu kecheng pen nat aterang atumta chiting group lo lapen apor kichok ahut anta nat ta por ipum pen ansi chitai koilo api tie breaker pen nat aterang atum penta bang trok atumaphan bor kitur avarsai kipiahut Lakhijan Baptist Church atum bor pum thom lapen sang Tilangso Baptist Church atum bor pum nian si ke thap thek chot ajok bol ipum pen Lakhijan Baptist Church atum si chipahailo SABF angkang along pangrum pet pen krip liat terang atum cipate dunji lepen laswang bong hinia terang kang tang nai atum puthot NKBAYD a football tournament along kecipate dun long ji pusing birta rip dun long Karbi prime time ang kilapon si kang ton pa ikla dome thakme kruwang tu